Premtobre Kasee so na yenkonsem foforo mu na Kejeta adwadefo guso eda esumu na ni nyina agina sa nyina mahoden adwumakuo wo de wo ka 5.4 million Ghana cedis won muntua management wo Kejeta sususo mbetua emu 1 million nanka wo manya nkane a honsam Adom TV etwaso baya nafua enkrunie ana Kejeta adwadefo adasumu so obadwami hase ya enya de nkane a ewo ho ene ntiamagwadie ayede pa ene mpanfo asema mo kane se eka beye kane sika ne 50 billion na omo de ECG fo no omo akwakotua mu bia omo de ECG fo ebeye hyehyeye nana akwasi prempe dwamtani edema Federation of Commercial Traders ene de dia me no work say management no etimi retrieve about 1 million Ghana cedis omo de electricity company of Ghana say any part payment out of the 5.4 million Ghana cedis no na ECG payment plan na yintimi enfrentia because enokra ba bede di ewodwa yi mu ne se eprepre ni padodo na wo ho no ma omuntua o musika no ama wo mu so a o matwia no so no ekwa hohiahiam ne nkasa mu esa de tudwa se wohwe anyinam kanea ani nsuo bu a PURC for esa epejamu no biem no esa fata se ni manim ya no ankrankra mito masuhu ache no wobia etiminya ne de anya sade a eka no ebekọ de nim ye pa serious leadership no ade sede kese aye de management aye be support management aye be force management aye be push management ama o maye ene se ene electricity company of Ghana over 6,000 plus meters purposely for Kejeta market eti ye be kese management ne be yen hyehyeye na enani wo chine ye almost take the processor ebetimi ama ankra bia enya ni meter effective 1st June the sales to nyina mahode mu by 18.36% na ebenyan susan so pa wo Kejeta ya light bills no so the one ram try to make average currently the last one they buy about 633,000 for a month don't work be 18% in it so we talk about 744,000 Ghana cedis.